Mulai aja nih, ini rangkaian saya pakai seperti biasa teman, rangkaian CTL 6 mata kail, dan di paling bawah ini bolak-balik teman. Nih, biasa kita pakai seperti ini nih, udah keren nih teman. Oke, umpannya nih yang tadi kita pakai esen pop ice melon teman. Oke, ini teman, kita uncalin namanya. Kita mulai aja, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Kena. Marah dia. Marah man. Kawin man. Mantap kawin man. Alhamdulillah besar man. Alhamdulillah. Poin kedua kita.